Hello, this is Malume Spinach, known by Mokete Mpaling from TYCOONseries YouTube channel. I'm your host, Mjolo Breakup Stories. Tsatsi le na le moeti wa rona ka jeno a tlo tla re jwetsa hore na hey yena na o tsamaile jwang mme ke mme mang Ke me Semotsoga me Mampho Masia ke dula Maputso ya ha Mathata. Okay, nka tswela pele ka pale ya ka ntate e go jwetse gona wena tsatsi le na la ka jeno motho a la ka go ba phela go bona ke ma o na entse le qadile jwang ho esala wa bona ke khotsa pele wa nkutlwa ke le ka kopana le ha buti ya motle o mpole a emeng ka ditlhako ko ga emeng hantle ke bua ka meemo ke ka bolela ditso la hae fela buti na go kopana le selemo se fedileng October ke na go etine ke bone ka hona le ntho e tsahalang ne le tsatsi la ka la tswalo so ya ba metswalle nyana ka intukiseditse moketjana nyana fortunately ya ba ho etsa hale ya ba ntse re qoka jolo ka ha o tla tseba o taba le motho e tla nne di be le leeto nyana wena le yena go bontsha hore na le dithasello bobedi wela o so sa etsahala a gola ka go kutlwela bohloko a ukwe ka tla o tla comfort a gola ke bolela o sa etsala taba ya moketjana ya ba ukwe ka tla go comfort ga the later on tsatsing leo ho tla ba le moketjana o etswang hesumane hona o celebrate birthday ya bana o ithaopela o tla tla nlata ho tswa mo ka nnete ba le letsatsi le re ka reng ke letsatsi la pele nna le yena ga kopana ga ba monate ang comforta ka tsela tsohle ebile a bontsha ka mogwana le wa re ke a sa thabela se etsa etse metshia re leno ka bona kopile ka le ena o tla tanki ebile a ukwe ka re o na bile a dia ho fihla ho nna ka nnete ha o so etsa etse ka bona o ka nnete motswalle wa sebele ke yona kgathe ha e tlo fella setswalle e ya pejana ha ba re ba kopana letsatsi le letsatsi matsatsi le letsatsi tla tshwara ha re kopana ba ntse re bana di thasello ho e mong le mong ya ba ra bona mona se le mojolo a gola le birthday eno ka bo yona ha ngwishela birthday nena di love motho ha etse balo fela love tsa teng ne hle bona o etsetsa molaetsa o la nke tsamlaetsa e ile ya on a gola ke tla le ka ha ke re letsatsi leo ke lona le bona hetseng ho bona le dithasello ka pela ga tlole teng ho bile le leeto le re bile le lona pele ho mono ntse ke nana ke taba ke mo friend zone ne ke tshwarana but ho tloa ka di 5 tsa October ke le ka bona re tlile friend zone swele se re ke ne ka relationship me ke le ga kotla ke motho a ka qoka ho re dumellana hore na re fela re kena ka taba yona e me re ka ba che me o la bontsha hore ha ready bana a tswa ka relationship e sa sebetsa halang hantle so ya ba re nahana ga tloella a tsa bosibong bona bo be re kopaneng hantle motshare re buile hore atjhe ko fela re tloella ha e o santsana le pelo e bohloko ka neta o go ga ke khone ga qala relationship ha se bana bontshitse hore nahana ana o ka ha se le thasello na bontsha o teng o ngata hona ho ke package ka ofela le di status ne di dula o bona o motho yona taba di tefile but ibe ke a ukwisisa hare ha ke ready hobane ke tswa ka hara mojolo tangela so ha se ku utlwile taba yo ke le ka go ke matabela go kuka gona re etsa go isa taba eno one ke mmutsitse gona o ka o hloka go etsa go go tswele pele ka bo lokise relationship eno e fitile a bontsha go se ke na le thasello ho wena eno e fitileng e fedile le baka ke le feng ko bane a tshimotho eno hedile one o ntshitile ka ba ka motshwara red hand ka uka ga tshase motho a ka ba fola so ya ba ga dumellana ka po di diketso di bontsha hore re a tswela pele ho tswela pele ha gona re ne re tsa ntho mo le mo etsang ke ba ratane one ne re tswa ke tsamara ho hle mo re yang re ga mo ke ba monate ko no le monate ba ga la ba ga tsamara bo mo khotlong kwana ga high car nka e weekend away na le yena ga tsamara on Friday ga gutla Sontaga ga dikgwebo mo ga di kopanela go ne le nkile hore a tsa nthena bona we are going somewhere ha se ntwe tlo tla fella mona go jwalo ntate ne ke bona le nna hore mona re na le tshebelo pele e le nngwe ntle ho mo a gola e la ha re sheba background ya rona ke mosadi wa mohlolohadi so le yena ke mohloho ke le la ha re kopana ga bone ka ihle ga matcha one re fitang ke ntate so la ha ne re etsa dintho tse ngata ne bile ka le bana ga meja go mega ga gona ne le go ditlhoko tsa bana ga di kopanye ngwana selemo se qala bana ba hloka difono ne ya mmoho go batla difono tsa bana ke ba batlela dintho so if there was a relationship
ene ha ba monate ba leto le monate le senang letho ntate ka boena ke motho a itshokolang jalo kana nka di dikgwebo tse re leng ga di etsa ga di kopanela ga bo masimong bo dintse re ka ga di bolela ne ntse le motho a ntse a tshela a ya Gauteng kwana lo stock so e ka this somebody ene le ex ya hae ha ntlhalosetse ona dula tsamaya le yena so la wena ha o setse hae mo o busy ha ba ex o ntsa nkile thank you ke mo Mjolo la qala o nduba hemong o la fumana ba ke le ka fumana ka o bona performance ya batho ba potapotile motho eno relationship ya gona ene le monate fela o nana le batho ba sebetsang le bona ba sa nthabeleng jele ne ga ke mo hlokomedisa go batho bana ga ba nthabele ko ba ne ke sa tsebo ko ba nona ntho ba e tsebang ka nqana a bontsha fela ga tšha gola mpa overreact ga ona ntho jalo ka letsatsi le leng le gona sireletsa batho bane e seng wena thank you ntate ka letsatsi le leng ke a iphitlhela ke tswa mosebetsing ke pota kgwebong ena ya hae go bona batho bona ba ka fumana ngwanana ka nnete molaetsa wa kena smile ke botsa keng aga ntatwa ka ntatwa ka kapo nthonyana ne e utlwahala go motho eno ha tsamaya le moo ba ga batho ngwanana ke mogadi wa a se le mogadi wa hae ke ngwana bo mofumadi wa hae wa go feta so o sebetsa le yena meaning o nantsa kgona le go ga update ona o go kae so this ngwanana ke a bona o tseba relationship e nang tate e fetileng jwale ke yona e ratang ke jwale ha sa mo molaetsa o so ke na bontsha o ntate wa hae o qeta go ba Pitrestain yo kae nna ka utlwa gore ha se taba ya Pitrestain I was like melaetsa ya kena mehleng ntate wa hao wa tsamaya mehleng wa etsa tsine o na le ntho o thabisa o ntsa tsamaya le ma o ntsa tsamaya la o sie mong tjena o sie mong ke ma ke nna mmotsang ko ke tsa halo ya ntho ala etsa e ngutile go ya nda ho etsa la bang ka nete ya ba ha swabe ha bontsha go ka ntong tsa tsamaya a bitsa le bitso la usi ha sa le bitsitse ka ha ne re ile ga qoka ka tseba hore relationship ya itseng ha ya sebetsa ke motho a itseng ya ba ke a makana wa thola le bitso la motho ana la re ha ona le ntho e ka ba mo kopanya le ena ho ha ka tsela mofuta ofe ka pofe okay so e be le hore ke mo etsetsa molaetsa WhatsApp re amawe hore o ntse tsamaya le motho a itseng se ke tsile ke tsamaya ke ya hae ne ke kule bohloko haholo ne le ha o qala ho nduba he kana ko le Mjolo a kgola ka ba hela ba bonolo felela ba okay I was like ha ke twa motsana ho kae ha ke re lo na ho kae ha na kwa metsetsa molaetsa ngwanana a sebetsa le shopo go Pitrestain ne se ke ile ka fumana molaetsa go Pitrestain so le ngwana ke ntse ke mo arabetse go Free State but why jele ke hatla ntsetsa go ba notsa tsamaya le motho a itseng jele ha ke fetela ho ntate ke mmotsa hore amawe hore o ntse tsamaya le motho a itseng ha hana o bitse fela okay ha qeta go okay ha na explanation no le thata ho nna go bala bosibombong ke tla me ho memela go a khuta because nke ke ka cause drama senze ke le ka hara bana ba bo ba sa ngati so le yena go hakukuna why a sa tsho gore ke a tsama ba ke tsama le motho a itseng gore o kona santsa cheat kana kweng so ka e qoka ya ba o ha hlalosa yena okay ya hae una etsa okay because ana hana o ntwetsitse ke ha sa fihla hae mona una nahana o ntwetsitse ha so bane o ha re kira ke awe una nana ke dumellana le taba hore o la ntwetsa kana to maswabi so ke ametsa ke a bua ha monate le ngwana nene bana la ke fihla hae ke moletseditse hore na why I'm performing a ha tsena ka e sebetsa bang fela haebe ke buile le ngwana ha o maswabi jela ha tse le gona o tlo matamela rang ke no ha o hloke ba ke buile le yena ela ba sentse le o qale ha o putlana ha ka re le ga e qoka a etsa kgato la bobedi ha sa etsa the following week o sang twetsa hore ke tsamaya le motho a itseng na tsa leng ka wena ha o etsa go tsamaya ke ntate so ya ba ke ba le ntho e botsang hore na wa hlokomela ntho ntse e etsa ang guarantee fela ha ntsa tsholwa tseba la gatona le jwang motho wa tseba ko na le ntho e moneng a shika ntso wa kwata o sane wa khutla mantsi kwana tlo khutisa motho ena ntsa ga bokamoso ke bo bona le wena maobane ha ntse ke bua ka taba o dina ke bua ka taba dijo la pa le tletse le leholo I see a future with you ese motho ana ke go kwa mantsi ha qalanhla a mbrasha wa ngobela etsa go be bono khathi kona tse kholo disatla kanete ya ha ntse ku ka bohloka ke go ha o sana relationship ha ya tswela pele bele se etsahala ya pele ya fono na ntho ntse di sa lantle ka ba checkana all the time ba bua
ngwanana neng wa hlalosa hore a tshwana ka go so le ka relationship ke tlo etsa video call ntsa entertainer X kana kwane I'm a current partner ke teng tla fihla ntlhalosetsa gore tlo sebetsang ba ikutla ka la hao a nyalellana di rena le tshebelo pele e tshwanang mane la be kana le yona ha ona ntho e ka ba etsa motho ena go kopana le kgwebo le yena go pla the last time ha ke hlokomela go ihle motho ena o khutlelana le motho la be o hana ho tsho dinaya le ba do khutlelana le diketso tsona e hle o no bona hore ke motho ha caught between ntho tse pedi tsa di ratang tsona le mona thank you ntate tsona le mona ha na ga ba na ka mpare re fe modimo re ka pele modimo tla tsho re na o ya ka direction efe so ihle mo jona ke nteta fa modimo se wa ka sebetse so ana tjenana o sa sa tsebe ntwe ne ke e bone ka yena go rona na le metswalle ya bona kapo batho ba ba tsibileng ona motho ana na le yena yeo e leng expert ana sa jola le ene le figara e ntle ya metswalle ya hae jele la ho thuwa manyalong o ke yena figara e ka moisa ya ka ya le yona o tsamale mo hlahisa ma a ke ba tsholo ho tsho o so tla ukwa fela kapo difoto ha santsa haida kapo tlo bona ho batho ba pela ha nang haidile hore motho ana ona na le motho so le yena the chick eno ke buang ka ena o gala mpotsa ka taba interesting performance ya hae ne bua ntho ngwe le ngwe o na bua le yena ebile ka ha re no se etsa ntho ya thabelang le difoto na tla be ya hore batho be ke ba ratang ke bana so ebe ha sana matswane teng ha se re file modimo sebaka ya o khutlela o le go le a go ha ke ukwa bohloko ke re tla emisa ke batla I want out because ntwena ha nsebeletse wa nkhutlisa o thoa maikutlo ka go mono yena ha se ntwe ka ba etsa ha le lo amogata jene ke amogata ntse ke khutlela because ntwena ne ke bana ile package ka ofela ana le ntwe ngwe le ngwe ebile ha ntse atla swabela dintho tse ding ku kwisisa ntse ka pele ukwa bohloko ke khutla a tlotsa ha ka nkana wena ha o ka botsa hore na leto le lentse le leng ka le ha o bone ka ntse le utlisa closer ho motho ha ka ba swa la nka ga ba ha mona tefela ka nete lona le a ietse ibe se kukwe bile motho mo ke mo hlokang e le yane le ha nna ha nsidila o go rata go feta khaitsedi ya ke ha ke putla o fihla re o rata go feta mara bele o batla go tlela ka nka o sa bila go tletse bana ha re ihlile ke ukwe ka nka se le hona mo bophelo ba ka boleng hana teng kapa ihlile ha ntse re kopana o bua nnete ntho e ntse etsa go ke khutlele mo motho ya nene ha a sa tshwana le pele se le motho a ratang modimo go bontsha ona se mono vele motho ena o sa betse a sena la gatela nana le lona meaning o itukisitse ngwana na ke le ntle le ho itukisa ho ba bonde eno no ha e khutla hape e tla nnetse ntho tse ebile ha ne ke mo hlokomedisane ke na le ntho e reng batho ba ileng ba tsebana ha ba tshwane le batho fela ba qalang ho bonana jole le a bone ha ka ta ho etsa hore ga wane April this year re kopane last year October e lo bane se re bona hona le relationship meaning ntse re qoka before then jole relationship e ka qadile October early April the first week of April ne ba tswa lenyalong le the girl okay we ile Gauteng le ena on Wednesday or Thursday ke bona ono le kwa diphahlo tse ba lo di apara le ba lo etsa relationship goals ba tsebo match ha dutse monana a ka ke dutse so kana na tlo hitalang ha go sa utlwile ha ntsa o romela difoto ha o bontshe manang le yena wena o romella o bontsha maitshutile le ba bontate ba bang go ntho tse se kwa go ma boletsetsa fono ha di keneng kapa ha e kena ha o ke tla khutlela ho wena so e tlo ruta go mo sa o khat hona le ntwe ngwe wa o khat ha o go tla bua le na ke sa le busy wa bata go jwang later that day go honna re tla hai fela bele ha re tla hai le hlwale re kwalletse ka ya Frisky na ba se ba la Frisky ya ba hang romelle difoto ba da ba status sa bolela nickname ya ngwana na a mo be a ipeya so ya ba o sa be ya letsa lenyalong bele ba le ba bedi o salata tsa morao a fihla di beya ka neta ba ke a bona no mona ke relationship ba tla jala mphela o tla ba bona o kwalletse ke le ba Frisky o posta difoto ba happy ka neta ndate ha ke fihla ya mona head hore ke botsa wow you had fun bonyana a re fane ya nchelete yona e fedile ka ntwe ne sa ga ka bona hore no re ka fahlo sa mona motho ena o sa ka fahlo sa ka so ho tloa mo ya ba se ke bona ha ke le se sebediso so ya ba hona le madam o tla ka nqenana jwale le ntle ho mo a khola ya ba le ntwe mona o ka re na le dikgwebo re na le bo dikgo re na le ya ba leeto la bona la ho bonda
le eketsehe. The next beke yona yo utswang ya Frisky nna ke eme mona ke shebane le dikgoho ke shebane le dikgwebo. Ha gutla ha sana nako a go bele re shebane hore na hana kgwebo ntse di tsamaya go a tsamaya go wa Gauteng hape ha tloa bona sebete sa hore nna ke tsamaye go phumula dikgoho le batswadi ba ka ba dikgoho tsona ke ne di batswading ba ka. So o bona motho a sa etsa bang ana sa sena letswalo ebile a sa mpontsha yena nna phethe mabaka ebile a sa o bontsha hore na hana wena o mang re tlo sebedisa fela ha go hloka wena ho hanye bile go ine le hana sa thoka molomo ine bue o no bona hore diketso di re mosebetsi ha o fedi motho ena o na etsa tjena ona etsa dintho a tle go wena a o beha hantle neng a di etse hape a tle go wena o beha hantle ebe o tsogona ho ipeha ebe ntse ke kgona ho ipeha hantle a fihla mo re jwale motho ena o nang o mfihlile bale ke mona mo o tswang a Frisky ha o tswa Frisky a ke se ke bone difoto se ke bone ntwe ngwe I took one of those photos tsa nang le with this chick ya ba ke fihla ke beha on my profile picture ke called hore ke tlose foto eno ha tsena ke beetse mono ka bohale ke ha tla qala go bele wa perform ha ha ene le hore ya ba sa hloka meeting with me jwale a tlo utlwa gona go etsa bang jwale a tsebe ho njwetsa gona le ena bine ha re so jole ho hang I never existed gore ya go njwetsa gore wena ha o so ka o hona relationship na le wena o bua unshebile we never had a relationship ne re leka ke se ne re santsane re file modimo sebaka etsa mosebetsi so hona ba le tsana ala re le gape o jwalo ntate yana buti yana yo ke a buti ne ntse re tsa ntwe mo leng wa batho ba utlwana ba jwalang le beke nyone eno a tla tsamaya a ya a Frisky kapo ka mora mo beke eo e hlahlamang o na tlameha ho ya masego ngwana bo ngwana na tlo monyala a lo pepa so ke bona batho ba tlo pepa ba hloka madi o ile ho nna o seng jwalo ka motho e mong le mong as if nothing happened kapa ga bona letho and ga nna ga ba intimate like nothing happened but tsatsi le no ha gutla fela masego ya ba be dintho di a fapana ba kopana se re kopana ba ke tla jwetsa ha re so ha ka tloa o le ka ha picture ho hanga nna kana na ha kuku hantla khola le phone nya ba ke a mmotsa ke kopa o ko nthusa hore neng ne ka re rapella relationship neng ke ne ke le motho o mo ratang neng ha ke so hlae ho hang sa le ke ku ha o so bona motho a tshwana le jwale ke kopa o ko nthusa ke tse o fumana closure hore na wa ke ne ke batla ke iphanyea go rena le ntho bohloko ba yona kgola ke le mangotso ha ho latela gona ne le se le kopatso ke di bene se rena le ntho tsa ngata ha o le se le dientse tankinta gore go ne re le hole haholo ka nako yo go tshwane re le ga etsa ntho tse ngata haholo tsa bophelo jwale a kgola ntho bohloko ke a gore ke motho a ka etsang dintho tse ke tsebang gore na ke di etsetsang ke a o botsa o nkarabe a tsa ho ja qalong la hlaga ehlile ha ke bone letho ke be ke mothusitse be o fumane tlhabong o khutletse matla ne be o khutletse teng ebe o tlile bophelong ba ka and a fihla bophelong ba ka a tseba gore ke motho a nang le mankemelo ntho tse ke di batlang a etsa gore ku kwe dintho tsa di hlokang ku kwa hantle gore motho ena ke ntho ke e hlokang because a tseba gona ke motho a ka ratang lo one before le wela ka relationship o na ntsa di sa gore na ke motho a jwang tankinta because o na etsa ntho tse ne le motho a hantle gore le kana go ne le motho a hantle a go tsena tsona ina ga di etsa ka kapo ke boloi bana beso go seng fela motho a tswa re ha ke o tsebe ha ke so o bone go etsa ha bele hana je motho ena le a bona ka ipraya ana up until now o tloya ka tsoso ka o fola e sale la a ka net honestly mantswe a ha fela yona ena go fela I never existed ine se monate ka mora ka khola le ana ba ke ntwe mona gona na ke halefile o mpha nako ya o hile ke ne hlaka mo etsa molaetsa hore ka lebaka ba ne la ga ke mo botsa gona ha bolela hore ha ke exista ba ho bile le mantswe a tjena la tjena ke mo hopotsa ona na bolela hore na le bokamoso re na le o na bolelang jela etse go kukusise o lanka ba ka moghomotle hore ha se ntse ke tlana go botsa tsona tseno a ka di ga motho a fetang ka tsela so ka uka hore motho ena ihle ke di intentions tsa hae ha ke tlo go bana shebetse ntha yentseng hona le motho a ka lekang hore maobane tshene ko ke bua mahlong ba ke batla ho tisa batho o so botsa phone nka change story ka neteng le ka swa batola na I pheta so ha e pheta balo ne o hita ha bohloko fela nthusa ka mo jwetsa hore ke tlo kgona ho sebetsa le wena ke go bona ka utlwa gore nke ke ka kgona ho mmona letsatsi le letsatsi bonyana operate ya le ke o ga operate ne ke nahanne o tla re ka ha kgwebe ke ya hao ke kopa nna ke withdraw a utlwe ka yena o tla tswela pele ke ne re kentse dikgola pele
Nanzai a sa mpone because ne hle ke itse ke hloke go kopana le yena. Re ile le masimong hape gona le yena. Ke go ne nke be ka ile masimong ne ga le mmene le a boga ngwana wa hae. So ne nke be ka hlase ke le mo bane ne nke ke ka kena le kolong ya hae be. Ya mo ne ntse re tlaetso ya bana re a mmoa ke go. Ha wa ba le nako e re dulang fatshe bile ha ka ba le ntwe mo ne reng ha re dule re bona gona ntho tsena re di a gola jwang. Ola ga fela re go fe nako ba ke nana hore o ntse kwatile. A tsana go a mphileng nthusitse go ke hile. But on that solar pele ka go tsa Ntate hona je re boemong bo botle haholo ha ke re bo botle bane o boemong bo yena a lwanang jwale a utlwa bohloko ba le ke le ka buka wa o sontso nyesa yena ka bona tsela ho nyesena ka mogwa bona ke le ka ema about 3 months ka o fela ke sa re le thoka dikgwebo tseno ke sa re next ke ithuletse ha letsa ke aga ba ntho ya batlang fela ke kgawa ka ne taba ntsa continue ya heso as if nothing happened nna ne ke be ka ya hao akwa ke isitulo ya masimong bo fela yena o nae a re nka dikgoka hohle ka mogwa batlang le this chick o nantsa ikela ha ona kgang a ba pasela yena motho yena yo a ya ho mokhonyana wa lapeng le pele re chatisa ha fitla re yena mo betsa ka o sia go re ngwane na ka isa o sia itlhabolong tla me a sa tlhanya matha ka mogaka nna le yena ne re le ka ha re soka re jola ho hang sa le kinela le girlfriend ya ka ntho ne ke hlanyi bona ntate ne ke hlanyi o ne ke hlanyi wa tsa ne ke hlantshwa ke ngwana mokhonyana eno ha so kene go ke mmitsa mokhonyana because se le yena ona ba o tlelwa o santsa o utlwa gore na ke motho a jwang ka motho yena a cheatileng go ga o yena ha tse sa tlhabola ka la story ba yena ona le matla go ga tsamaya lo ntshenya le bitso ha ke tsena ene lo banana hana ke tlo performa ka bathe and ha se hla o kwa ile mokhonyana o letsa ngwane se go seng ke speaker wena khante ba wa mathama ga bashanyana ona le ka go e gantanya pele ona e hlaka nkena le ka ena o e gantantse go re jale ya ba ha ke mo fe platform a ke ga ka mo ga bue dintho tsa la dibu ke le ka tšhetša like completely ka mo hlakola dikolokong ka mo hlakola le bitso la hae go se ka bona di status side because na performa ka mo ga mo ka neta bontsha this is the real chick is singing elo hana tsena ke batla go re boemo bo reng o movie on thank you even though your heart was broken but hana tsena mo ke go la haebe ha ke so kena ka relationship because ha ke tota ke kena ke le ka ba heartbroken e bohloko because ela involve batswadi ho ntsona le ntho e bohloko e setseng hobane ke ntse ke na le letsho fela otherwise ke self love nyengwe e strong haholo I worth more than motho yeno a khola ke le ka bona value ya ka ha ke dula fatshe o so itsheba hore ha ke atla mona ha ke atla me le gore ke dutse motho eno na tlile ho nna bana bona ga me strong woman ke mo khona lwana tjena nana hore ka tshwara tsana dikgwebo tsena ho latla ho yena ga bona hore ihle wa putlama he called a njwetsa go kgwebo ena ha sa tsama ka tsene tsa maka ena ha o le teng jwale nna se ke tseneletse pele ka bophelo so ha ke ya go bua ke a mo etsa ga ka nete ne ke kopa beke ha e go ka so kgathetse ha ile yona kgwebo ke ya ka re le nna ha e go jwalo ne ke re ka sebetsa ka ke lahla ka bua mantse a hlatlileng hore ha ke hloke ho sebetsa le wena anyway ne ke o file ba ntse ba tloetsa drama so hana tjena ha o khutisa kgwebo ya ka hona ntho e tlong kopanya le wena ke kopa fela o khutisa kgwebo ya ka ke ha ta qala ho perform ya ba go utlwang ka dintho tsa nana ke tsa hae ba kgwebo ena e thotse sentse sebetsa ke go live otile ka pitse le ngwe tse pedi ha di tloetsa phapanya le thola ka betsa ba so ba o kenya le batho bana ba ne ba performa ho le qalong ho na le netinyana ka pele ka mona yana e be ile ya hae e bile ne se ikgathaletse ka nete ka o mpona ke dutse mo rithing wa neteo e la fotholwa go re motho ana e fothola e le mohiri wa hae na bile ana le ntato wa hae go re ne se le ntwe e mone ke bona jwale ntwa ya hae e ne mmakatsa because ke ne le ntho ana e batla go re na o na lebeletse tla bantse ke tla ka mora hae o ntsa nsebedisa ke le spare ke leng go go e bona so ka nete mololona la ha la mputlanya ha kalokalo but ke ithutile ntho tse ngata ke fodile pholo ya ka e hlaile mona mo ke le ka itulela fatshe ya ba ke a itsheba ke a itekola ke a shaba le gore na ona tlisitswe keng le ha e bene le opportunist if I may say but o hlokometse ga ke ntho e ka fokofofosa ya mfela banana ba banga o so le jwalo o wela hore nka mpa ka ba sephewile o wela hore a ka re a tshwana taba ha fela ntsa tla ha ke ntho jwang ha ke ntho jwalo o yena yona o ibone ke a utlwa gona o buela dintho tse ngata icon gale ba bui ba kgabane from TYCOONseries YouTube channel lenano la gona le fella mona mo itwa gona tsatsi la ka jeno le Messi matsomo alright and don't forget to subscribe la ngolo pa le gato la mboba tse le mpudukanya lena la ditula o sa etima fulo ya e hatla honna
ke tseya ka o tsoloha ante o itametse mo tseba haungate ante o itametse mo tseba haungate Mjolo ala lele kunu tu veri tu lavo Mjolo ala lele kunu ae veri tu la na ya sa okanyati Sare ya bali ni jati va veri tu